랑페 알루에스닝오나 스트라멜로 来週はですね、イースターですよね。 티와나바고 이스탈반 퇴레나예 じゃあ今日は何の日かご存知ですか？ 대공화장어댕이고 반 퇴레나곤 パームサンデー。素晴らしい。僕はですね、今日はエイプリルフールって言おうとしたんですけども、 그리고 이프레 풀무나 그이샤dun가 그래 パームサンデーって来たらびっくりしますよね。そういえばパームサンデーだったと思うんですね。 빰산디 무슨 양식 무베이동마 그래 パームサンデーっていうのはイエス・キリストがいよいよエルサレムというところに入ってくるときにですね、白のパームサンデー、白の葉っぱっていうのをですね、地面に引き詰めたんですね。 빰산디 무고 용치 때문에 산론랍 산르반 퇴레에 대고 주 예수 그리스도 예루살렘 리데 바이샹와슬레 근데 랍니페 가고에 예쁘나 대고나 그비 참마 퇴페 사타르나이 イスラエルの人々は期待したんですね。私たちの王様がやってきたって言ってですね、みんな大歓迎をしたんですね。 이스라엘람 산요 그레나 부그라 칸요 갑다올라 그러나 안제 고캄와 두와사에구나 칸제 오브라임 민다던다에 でもそのイエス・キリストは1週間後に十字架にかかって亡くなってしまったんですね。 데레짐 렘주 예수 그리스도고 받니 찬어 진에 젠타에 무당타에 젠캄나 삭스마와세레 ただ私はパームサンデーの話じゃなくて今日はエイプリルフールの話をしようと思ってたんですけどもな이거네산론랍산르바나람페니샤 에브로푸가 람페에서나무나를 위켄다이 皆さん嘘、このエイプリルフールにです嘘をついたことありますか？ 안데 봉샤니 네 에브로푸구나 네 스니타에 메미 수자에 람닝로가이곤 私はね、毎年必ず決まった嘘をつくんですね。 나이거 스닝스구 글레모 네서네나 수에 람페레 비글로아레 家に電話するんですね。それでお母さんに電話するんですね。もしもしお母さんって言うんですね。 스닝스구 네 스니레장 누페 네 봉스카이 私ね、おもらししてしまったって言うんですよね。おもらししてしまった。 누에 나이거 드라군나니 うちのお母さんですね、あんたいくつになってそのおもらししてるのって怒るわけですね。 누에 나이거 루안 루시랑 나tat 가우세 누나 누페 봉세세키레 누가 남들랑 삭바세 약간 루시랑 아베 tat 스닝 누 산산리에 それで今日はエイプリルフールって言ったらですね、向こうでうちの母は笑うわけなんですけれども、実はですね、私は中学生までおもらしをしています。 Tenimo ngày suy sning nát chịu lên tenimo nu phải này về phong sẽ để lên có nu vào đây mình go mình cao dài đấy tiếng sản như làm về xuân đan năng yang ngày go lên đan trong mà bị để sẽ đi làm sang trong bị lồng lồng à sẽ lên đấy ngày đó đây cho nên là lúc sáng ngày sẽ tắt cao dài đấy それで毎年この4月1日になると必ず家に電話しておもらししたり、嘘をつくわけなんですけども、 đây cho nên làm ngày này mặt ngoài mồ lấy để năng ngày gọi sning school để ibra để dùng ở trong thuê sning để năng lên một để cho nên là phong sẽ nát nu phải sự chạy chạy để もう40になるのにいつまでうちの母は騙されるのかなと思うわけなんですけども、 sao listening princess chính tiền được cả nu phải ngày nó lùng sự là con ngôn nam nhiệt như là làm ngày 今日は嘘をつく許される日なんですよね。 để những người thuê gọi là bao à sự có vậy thì đấy yang bị nó là rồi đặt ra đuổi thuê lên ngày ただ私たちクリスチャン、イエス・キリストを信じている者たちっていうのはですね、実は神様に毎日許してもらっているんです。 để đấy chứ mà anh chị break sang về cảm sao mày Christian nhiều người có ní cứ break sang là rồi đặt ra cái chữ phải được đá trong ngày này mà phải 実は私たちはすぐ嘘をついてしまう者たちなんですよね。 anh chị xin kiến sang ngô có biết tuần đa đấy thì sự có chị em sang này là phải 神様の前に正しくなりたい、神様の前に正しく歩みたいと思っても私たちは歩めないものなんですね。 anh chị có break sang mà này tiếng mà này cứ không sao mà yêu em ngô cái điểm gì chứ mà tiếng mà này cứ lúc không sao mà sang này là phải エイプリルフールの時だけじゃなく、神様は毎日私たちのことを許してくださっているんですね。
April Fool ငွေစနီးချန်လေစနီးကို break ဆောင်ကအန်တီအမရာဖေးတတ်ရတော့မှာလေ私はね昔すごい嫌いな人がいたんですねငွေလေဝါဆိုင်တင်တဲ့ငိုင်ကိမြူရာအန်ရှာငိုင်ငါလေဝါဆိုင်今でもその人のことちょっと嫌いなんですဒီမချီမီတော့မြူရာအဲ့ခရဲでもねそのすごい嫌いな人をどうしたら嫌いにならない方法があるかなってまあ思ったんですねではべないけニューラえででもしべニューラえみペシマかなんとヒンディグロヤマイナダムナンゴソンスルユね私が進学生の時にですね私のことを教えてくださってた先生がいましたngay trong trong lúc ngày kinh tiền thái ngày vệ sinh nhà sa ngày mình ngày này vào sai đấy 聖書には人のことを愛しなさいって書いてあるんですね za trong cả cóなとぶはべそらをもなかどんだれないでもね人のことを好きになりなさいとは書いてないんですねではらべそらをもなかどんだごんれないまあ英語で言ったらラブとライクの違いですねシャワーペソライテイングリックスにはシャワーペソライテシペライモイエラムコナシャイナイテンもしね聖書に好きになりなさいって書いてたらもう大変ですよ嫌いな人がいる好きになることができないから嫌いなわけなのでもし聖書にね好きになりなさいって書いてたら大変なんですラマはじゃジョンガーゴソラウなねなではペラウモナラマはシャベラウモナラマはガードンダヤンゴでやわなブンレナンテン聖書に人を愛しなさいと書いているのは、その先生がおっしゃってくれたのは好きになるということは相手のために祈ることですよということなんですね。จุ่มเลยกาก็ร้องไงเดชาวาก็ไม่เป็นนิ่งนะส่วนไงจุ่มเลยกาก็ร้องไงถึงบัวเป็นโซดามวยนะจุ่มว่าเดว่าดูคิวพี่ยาวมวยดูจุ่มเร่มันน่าสนใจไหนいくら嫌いな人がいてもその人のために祈ることの大切さっていうことをその先生が教えてくださいました。ก็ที่ว่าอยู่ไรอยู่ตรงไงว่าอยู่ไรที่もคิวพี่นำดูไม่ง่ายมันน่าสนใจไหนアメリカにね有名なヘゼカイア・ウォーカーという牧師がいます。アメリカก็ヘゼキヤ・ウォーカーまえシャーレナイミンがれわさいこの人はですね何度もグラミー賞を取ってる有名な牧師なんですよね。シゴグラミーกุมภาเพไกรนะดูไลวาเซที่เรากุมภาดูเซไกรมเราเราไลวาได้ไงその人がですねこれ多分ね YouTube とかで検索したらすぐ出てくると思うんで皆さんも帰ってから検索したらいいと思うんですけども I need you to survive という歌を、歌ってるわけなんですね I need you to survive อันเจ YouTube ก็ตามสกอนอยู่ยังไม่งาเร I need you to survive นายคอนเทคอนเนวาเร今私が歌いますから一緒に歌ってชาเดรองความเด็ดงานยังไงก็ลูกคนไหนชาเซนจำแต่อยู่ละこれ皆さん帰ってから検索したらいいと思うんですけどこのヘゼカイア・ウォーカーっていうのはですねこの人も牧師だったんですけどもすっごい嫌いな人がいたわけなんですねこの牧師ねพงศ์ว่าฮิซายาวอกาไมพงศ์ว่าก็ชีลำเพกาตนได้ก็มูดูยังก็ชิโมเกรยูดองยูราว่าもえがれわせでその人が、すごい嫌いな人がいたんですけどその嫌いな人が 9.11 のテロの時にですね亡くなってしまったそうなんですねシーグレイニュードンエワゴレワセキンテンタセプテンバシルガヤスにタエディンレマワンデメリカコナエクシデンコサクスマワセでその人が亡くなった時にこのヘゼカイア・ウォーカーは本当にその人は自分にとって必要な人だと亡くなってから気づいたんですよねねพงศ์ว่าก็ได้งามัดว่าก็ชิมดูจาวะคิวรองชิมดูราไอว่าเร่มุนาชิโกสักสมบัติว่านะงามัดว่านั่นชิโกมีตัวไหมมาสนไหม人がいなくなった時に初めてその人の大切さっていうのを感じると、言ってるんですねこのヘゼカイア・ウォーカーช่างง่วยก็มันอยู่เก่าก็นะงามัดว่าต้องเชเดว่ามันอยู่ในลำเพลินจงเจมีแรงอะไรでも私は亡くなってから感じるよりかは今生きている間
相手のことが必要だと感じたいと思うんですね。 ngay cô nam nhị yang go si mat wai pangai nga mat wai pangai se siam nu pe menu stan na si pe mi tu mai ko ni sa sak nok phong nga yang te wa pe an che go menu stan la nam tu kya mai mo na mi tu ai たとえどんなに嫌いであったとしても、私たちがこの教会に集められている、その教会に集められている者たちは神の家族と呼ばれているんですね。 kuning re jun dong em sa re che mo ne no ku phong go e rau sa re sang pe no ku nam tu sa tu dong lo ngai phong sa ni go re sang a da tu ku sa an che phong sa dam sa ni de nga ka ai たとえ周りを見渡してですね、嫌いな人がいたとしても、しかしその人たちは神の家族であるということをまず私たちは知らなければならないですね。 la ma wa an che mo ka ru bin pe an che yu da yang an che ju ga dong em sa nga yang ma na an che de re che mo si mo re sang a dam sa re mo pe an che dum la ga 私はね、家族っていうのはすごく大切だなって思うんですね。 dum dam sa mo go re na kya pe mo na me go kham la me 最近うちの家にはですね、うちの奥さんのお父さんとお母さんがやってきたわけなんですね。 ya che le ma ne ne dam tu ja na ke nu yan go wa tu sa wa de 私は結婚してですね、うちの奥さんがこれほどまで喋っている姿を見たのが初めてで、それ以来もうずっと喋ってるわけです。 ba dam ne ne yang wai nai tam chong chi la ngay che khung ran này gọi niên tam tu ja na che khung si ve này khung ran khap klum la go ning le mina se i de de ji mo si la ya si je ko le na na si de ram si ga ka ngwe ya si je ko le お父さんとお母さんにカチンコでベラベラベラって喋って、私日本語でベラベラベラベラ私はですね、そうあるんだろうなって聞いているわけです。 ngay về gọi phản của nó yêu tượng này ngài ska chứ nên xia cái người anh của phải mo xia chứng bộ gà của nó tượng người ska xia ska cái lẽ bằng một nào cái là của nó thì một rồi rồi nó làm sao 一番すごいのはやっぱお父さんとお母さんですね。その話をね、って優しく聞いてあげて。 để thật ra là còn như vậy có như làm từ giờ na cái người anh của phải để như xài cái gì phải để kan con ngọc sa cái gì cái na kan giàu làm gì của đấy ngài 私はね、ここに親の愛っていうのを見ますね。 để có ngày mua đuôi có cái người anh của bà số là bị mua phải mua đuôi đấy 実は神様の愛もこの親の愛に似ているっていうんですね。 cái sang số là bị mua để cái người anh của bà số là bị thế bố mẹ ngài na chỉ đấy 考えてみてください。私たちの祈り。祈りはいつも神様に、ね、お願いばっかりするんですね。神様こうしてください、ああしてください、神様こうしてください、ああなってください。なんで私の言うことを聞いてくれないんですか、神様。私の言うことを早く聞いてください。祈ってばっかり。それをですね、神様はって聞いてくださいですね。anh chị nhìn im du không du về đông la làm từ sơn như vậy có anh chị có cái sang phải cái lẽ mà anh chị ra xong ngày làm phải sang lẽ thì cái sang ngày ra một anh đây loya đi mua sơn ngày thà nga na cho rằng cái sang đây có lan cho đằng na cái sang phải phải chỉ sơn này đi đây nga cái どのようにしたら神様が私たちの祈りを聞いてくださるか。それは私たちが神様とつながっていなければ神様は私たちの祈りを聞いてくれることはないんですね。 그냥 내 킹전타에 안지 피에 백그레 상다 야나다 모나미다 유아이레고 그레 상태 안지 무튼 무카이람 팅루 팅라에람 웅아양고 그레 상다 안지 피에 가페에 다야나 미나이 상마이 皆さんは本当に神様とつながっているでしょうか。 안지 봉샤니 그레 상태 안지고 비자와난 무튼 무카이 팅루 팅라이나 가니 日曜日のこの時間だけつながっていてもダメなんですよね。 ル반스니야 내 킹전차 그레 상태 무튼 무카이 동아 내가 양목회 마이난텐 日曜日から土曜日まで、また朝から夜まで寝ている時も私たちは神様とつながっているでしょうか。 Leban sini gona pangna kuya sini juga.
support ko nasna dukra chen sin kren le mo ante wo kai sang de su kai dong an la ra ai さっき読んでもらった聖書の箇所ではですね、1節から10節までのところに、私とつながっていなさいということが11回も出てくるんですね。Mie ante ti lai man ba sai tem ne le do ji ngai ko na do ji shi go great sang de tu man lai de nam tu no kai dong an na pe ke di lam lo mai 5節のところで、私はこの5節がとっても大切かなと思うんですけれども、5節のところに、私と離れていてはあなた方は何もできないって書いてるんですね。ne de ni na chum le ka ko do ji nga ko lo mai de ko khyap dik na le mo na ngai ko na mi lai le de ko ni nga ka da da na yang ngai che kha jang nan che pha mong nglo lu bi dai 神様と離れていたら何もできない。でも私たち人間は勝手に、いや神様から別に離れていても自分の好き勝手に何でもできると思ってしまうんですよね。 ja jung ga ko lo mai chem ren great sang che kha jang an che ko pha mong dang di lu ni le ga ai de de ji mo an che xin bin sha mo ni go an che kai an che bi son sum lu la na great sang che kha tin pha ra da mo che bi de ni le ga ai もう一つ大切な言葉は一節の私は誠のブドウの木って書いてるんですね。 pai na khyap dik mo na mi lai ngai mi go do ji ngai go le ngai de go ngai go teng ma nai ji lu lai ngai 誠っていうからこれは本物なわけなんですね。だとするのならば偽物もあるわけなんですね。 nei ta jung ga go long ha che ne teng ma nai nga che ne de go teng ma nai nga teng sha le ngai de nga teng ma nai nga yang teng ma nai la mo no nga nan che 本物のイエス様との関係をつながっていることの大切さ。もしかすると私たちは偽物とつながっていないかどうかを確認しなければならないんですね。 an che go teng ma nai du yesu christu che to lu khai na ga ni de nai yang go teng ma nai le ma ma che an che go to lu khai ngai ni le nga ga ai ko mo pe pai ting li ki na la ma ngai イエス様は私とつながっていなければ何もすることができないとおっしゃるのならば、私たちがするすべてのことをですね、これはイエス様の御心なのかどうかを確認しなければならないんですよね。 great sang che kha jang an che go pha mo dang ji ndu glo ni le nga ga ai ma jang go ya an che glo nga sat lo wat ni khom sai lam ni go jawanan great sang ra shong ai lam le nga ni イエス様とつながる、そのつながりをですね、私たちは体験しなければなりません。 great sang che kini ngai na du yesu christu che kini ngai na to lu khai nga ga ai mo ai pe an che go ta to ki kham la yu nam du khyap mai ただ単に頭で知識だけでですね、聖書の御言葉を知っているだけではですね、本当に神様とつながっているとは言えないんですね。 an che a bo nu che an che nyan che an che che pa ji che sha great sang che to lu khai ga nga ga ai mo so nyam bo de go mai na de 先週私はね、キャンプに行ってきたんですね。中高生の関東部会というこの関東のエリアにある教会の人たちの、中高生が集まるキャンプに行ってきました。 le wa se pa ta ai ngai go kiem sang ngai de kiem go le junior kiem le ngai その中でテーマはですね、祈りっていうテーマを勉強してきたんですね。 de kiem ma ga bo bo ju pi ai mo ai ga bo che an che go mo ga ni se kha ja la ga ai 中高生のキャンプだったんですけども、小学生の、高学年上の子たちも参加してたんですね。 junior kiem mo so ne le che mo le lu sang jong ma ni ya le ni ta ma dan gru na le ni ma chang dom re na glo le wa se de 一人の女の子がそのキャンプを通して感じたことをですね、私に話してくれたんですね。 le ma le ngai mi go ngai pe de kiem sang na si kham sai lam pe sun da nai その女の子はそのキャンプを通してですね、本当に感動したんですね。
they nông shago shigo they kem sanjo shigai gabugarai muna sundanai 涙を流してですね、今まで自分は良くなかった、悪かった気持ちがいっぱいあるって言ったんですね。ni prisi ni mo prate na ma de go ni ngana sunai shi pratai ya den du prai ngja la ni na ka ngalai wa sai ngana prablet sundanai 自分の心が本当に神様に変えられて、これからは良い人として歩んでいきたい、もうボロボロ涙を流して祈っているんですね。 shigo grai sanga ta ala kam na sia min sin pe klai shaya du sai riem jo ya kon na go shigo tem ma ne du sha grai sanga du sha sa khong na sai ngana so ne でその話を聞いて私はね、そのことに一緒にお祈りをしてあげました。 they ga pe na shle ngai go dai ma the rao GP ai 私はね、あ、この子は今神様とつながったんだなって思ったんですね。 they den ta ai ngai go man they go grai sang the shigo du lu khai la du sai ngona ngai go mi lang mai もちろんその子はですね、小さい時から神様のことを知っていたと思います。 ma they go ku ji nga king tian ko na grai sang pe che wa re yang re nan chen 私たちは神様のことを知るだけではダメなんですね。 an che ni go grai sang a lam pe che che cha go mai na de 本当に神様とつながらなければならないんですね。 Tiếng xa nan gray sang thế em tốt ngài ý ngồi gò đòn ngà chặt ngà đế 先週青年たちのですね、話に、私はメッセージをしたんですけれども、 Đây là xây ra mà phòng thả mô ngày mông gà chế xuân khăn đủ gà xây 3つの大切なことを私は言いました。 Đây là mà phòng thả chạp địch thùng môi cái cả bồm xuân phệ xuân đá này 私たちが本当のクリスチャンになるためには、まず神様のことを知らなければならないんですね。知るっていうこと。 Anh chị có gray sang với cảm sáng mai Christianにたいなんดูก็นั่นเป็นยังไงก็ gray sang vớiจีนดูแค่ไหน 小さい時から多分みんな教会に行ってたらですね、神様のこと、聖書のお話、知っていることはたくさんあると思うんですね。 anh chị có cái gì ngay kinh tiền có na nó cứ trồng xài đi lấy cái ai điểm cho để chụp lại cả phải chi nào mó cái sang phải anh chị có chi nào chỉ lưu đi đây nào cái 次に私たちがじゃあ本当のクリスチャンになるためには、そのイエス様の言葉を信じなければならない。知るから信じるに変えられなければならないですね。 năm ba lúc không của nào có cái sang phải chia bằng có cái sang phải bây giờ cảm nhận được chặt mãi 神様のことをね、信じている人たちはたくさんいると思います。ああ、私も神様のことを信じている。私も神様のことをもちろん信じています。信じている人はね、たくさんいると思うんですね。 cái sang phải cảm sáng mai nhiều cái lọ này ngay một cảm mai ra vào một cảm mai mà na xuân này でも本当に大切なのは次のステップ、従うっていうことが一番大切なんですね。 cảm mai phang này có địa thả na là kham là kham muội có cảm mai chuyện rằng khăn sản là này イエス様が十字架にかかられる前にはね、大勢の群衆がイエス様のお話を聞きに来たんですね。 근데 예수 그리스도가 당사 전 감나 성에고 시시가이 시시가이 샤고 엠살로로 삼달래 와서래 イエス様が十字架にかかられて亡くなった後、本当に従った人っていうのはごくわずかな人たちでした。 대략 뭐 시우당사 전 감나 시캄야세 방에고 시야 방칸엠샤고 그래 로마세래 その人たちはイエス・キリストの弟子、ディサイプルと呼ばれるようになったんですね。 대니고 주 예수 그리스도가 스페인이 뭐나 제가 그러면 이래 마마이 このイエス・キリストの弟子となった人たち、この人たちはいつもイエス・キリストとのつながり、神様とのつながりを大切にしていたわけなんですね。 nên du Yesu Christus Spain ngoen go du Yesu te mo jawam tut ma khai ni re na great sang te mo tiang chum tut ma khai ni re na ma ai 私たちはどうでしょうか。私たちは今どのレベルにいるでしょうか。 an je pong sha ni go bra ko re nga ga ai gon kuning re ma dang go re nga ga ai gon イエス・キリストを知っているだけでしょうか。
두 예수 그리스도 배지에 마당 거래 하이 信じていますか？ 감도에 마당 거래 이 本当にイエス・キリストに従っていますか？ 두 예수 그리스도 아 남거에 아직 간 사람이라가 세이 イエス・キリストに従うためにですね、私たちは今日の御言葉からもし学ぶとするのならば、イエス・キリストから離れていたら私たちは何もすることができないということを知らなければなりません。 두 예수 타에다 감나 시고 간 사람인데 대지모 시고 간 사샤 시jem 든 카이람 마장고 안티고 남다마이 비레마가 난데 携帯電話で話しているとですね、携帯電話がですね、例えば地下鉄に入っていたらプチって切れますよね。切れたりしたら、電波が届かないところに行ったらですね、私たちの心っていうのはすごくイライラするんですよね。 안티고 핸폰 랑이 카이랭아가 근데 핸폰 모고네 감부고 컴에 다 상마바스레 랑랑 돈 카이람 디마데 대전 다르장아 안티요 돈 카이람 루마나 미타 이 그래 좋아야 되는 말이야. つながっている時にはね、たくさんいろんなことをお話しすることができるのに、つながらなくなった途端にですね、私たちの心が怒りに変わっていくんですね。 Mutun kailam lunga kingden go antigo msalo lo che mai shkanga mai mutun kai. De dim de zon na mutun kai mai sha de tu ma dwa jang go antigo mama ra zon otsin dong wa zon na tin tin ga ai. 神様は、イエス様はみんなとですね、つながりたいと思っているんですね。 Greg sango du Yesu Christu go anti yong che che mutun kai mi ngai no shimit ngai. つながるかつながらないかはですね、私たちがその神様とのもし電話があるとするのならば、自分たちで電源を入れるか入れないかなんですね。 네 Greg sango anti be mutun kai mi ngai de mo anti go Greg sang de mutun kai na yi de ku shang nga ba na yi ngo go anti ta sha na nga ga ai lamawa handphone the so na ga nga yang go handphone pe switch dip na yi de na sha pa ton da na yi ngo che イエス・キリストは今日も皆さんに私とつながっていなさいと声をかけてくださっています。 Du Yesu Christu go da ni mo anti yong che pe ngai je mtu mo kai nga wu nga na shi so ngai. そしてイエス・キリストは365日私たちがついた嘘を許してくださるお方なんですね。 Pai na go Du Yesu Christu go sumsa kushim ngaya tuk antia ibang urani pe rodat yangai mtu rengai. 今日も後で生産式をしますけれども、2000年間ですね、イエス様は神様は私たち人間の罪を許し続けてくださったお方です。 Ya chring mi re jango antia poido Du Yesu Christu asna sa poido de changwana ni renga ga ai sning king kong ning jan Du Yesu Christu go grace sango antia ibang urani pe rodat ya go ngai wa mtu rengai. 2000年間許し続けてくださった、これが神様の愛の大きさなんですね。 Sning king kong ning jan tu pra antia ibang urani pe rodat yang ngai ngoe go grace sanga antia pe sora ai ni mai rengai. このイエス・キリストに今週1週間私たちもつながって歩んでいきたいと思います。 Len Du Yesu Christu che tuana batamo antia ndon mukai na khom sanga ga